algon men deen duukollema algon men islam deenam hurmat tari ko nuhitima algon men e deen rakkateri waamvi wara e deenam ulemvi wara e deenuge sunnatahu hifattam vi wara kirta qur'an kiyavam vi waran e di ek kirta qur'anu gawagu tan amal kuram vi waran amal nukuravige algon men mewani muli duniyega nikametikan tahammal kurajeifa ei mige sirraki ei mige fahatuga forugen wa huriha sirraki algon men nan hame kani Allah subhanahu wa taala algon menge macca kofaage gotuga fonuwa kamenno algon menge kusuge sababu dimawa kamenni algon menge attakum korwe kantattaka sazai debbu mattaka ekama inzar debbu mattaka ei insanunna tafatu geggotan inzar tan annani ema e inzar ge gotun tafatu kantatta dimawani algon men hi kokken nuwane Palestine miyadu ala ko geddani ehtimanna menna behe kamennune man Allah ekha duwahe medwerno qurbashi diveh rajyange kahale duwahe Allah medwerno qurbashi kihinetto egeni muli duniyan aggada kuramu Afghanistan konfada aniyato kuri hame gotan Iraq konfada aniyato kuri anittanegga bihar wanika aniya kuramun edani den misalaka duniyege hama emihunge plane eggodum vejjiya islam diriule huriha bimei ei emihunge bi etan tan emihun arange beje etan tanoga tibi islam unnaki emihunge visnumoga geri bakariya borembes daru darajage bai evi mai emihun ekan quran ekam masekke quran algon men deenuga hifahattagen deenuga usulda hifahattagen algon men deena rakka terwegen tibiha duha ko Allah subhanahu wa taala algon men nam madad debbani algon men technology ya hanguramaage wasilattaka hatiyara madu ekama Allah subhanahu wa taala hatiyaru madu halatu islamunna muslimunna nasr debba feburi tibe fulne wada gannawane baduruge duwahuga kombai ge atugato hatiyaru ginai kombai ge fauju gato adadu ginai ehennama Allah subhanahu wa taala nasr debbi e matiberi ilah kiyaman terwe tinstega saden ha ma sahabinna ehme ei enno buradanaki ei enno mingadaki hatiyar enno mingadaki technology enno mingadaki iman terikan Allah subhanahu wa taala kiyaman terikan baba mimba e kiyaman terikan e boru echchaka baninama Allah subhanahu wa taala ge madadu kiyegen to naannambi eduwange sai Allah subhanahu wa taala rahmatuge malaikatun emi islamunna nasru hoda din mattaka fonukwi e mativer ilahu miyadu espotigembe islamunna libe aniyatange Allah subhanahu wa taala e mativer zaatu denodigembe ekalaange ilmu ba huriha kamebbe Allah subhanahu wa taala ge rahmai annan medweri waamuri sababu tawga algon men faala forwaage e ayanu dettibenya dekkihinattu Allah subhanahu wa taala ge rahmen algon men nan annani e iggoda gabbes e mativeri ilah algon men ge na detere ga rahmu nukurani enno ge rahmu e buhuri ekamako e rahmu algon men beenum viime rahmu algon men na hame kannani e algon men barabboda visnange beje algon men duniyega diriulumuga huriha kamen algon men battam mi quran jehene islami usul ummatta nikamati islami ummen nikamati wegenda bawar sabab tan ebuhur e sabab tahuge terega faha kolleve sababe munkara taka fahish amal taka goala mihunge adadu ginawu tibe funna medu ekan engeba algon men emmennen ebege nuba fahish amal taka goala mihunge adadu gina ahar faha kurumuge gotun dj tak babban ekama goale mihun waragina ekan huttuam peshima ekan huttuam masake koram peshima ekama murassala ecchehi goa mihun waragina me islami mujtamae ke kantan kurigoi nuba fahish amala dawat de mi unnetto mi qawmuga ebo hema mi biruhuri kame nuba fahish amalaki hame kadi demiha kulabba kari gawrege zine kurumen none ekama magu dekku makives ekankama magu fahiwa kandattaka barwalu makives nuba munkarattaka bardi mikantattan algon menge terega mi fennani fahish amalta feturene ha wasile algon menge terega aamu egendani mihun namma bodu kama kannuwe ekama goala mihun miniwan kama akuga liberal democracy ge namuga emihun ekan kama goamundani ei war hitam hurikam efada munkaratan huttu mattaka algon menge ekak waneka kan ehi teriwe waagi veri wanjehene nasehat teriwe ekan kam huttu masay koran jehene algon menge terega fahish amal ta feture mandani intihaya
biruatiwa wara algon menge terege ka koneka ka ratte hewegen zuwa kodin emihun ulemunda diriolumaki hitama kuranje diriolume kaveni nuko certificate enneti indegen ule kudinge bowle office takadda mihu office tawadda angin kodin etandanuge bodati mihun na onna gulumaki bay office tawa kandattam hori hisab algon menna bes egeti mi halata balairuga waran nikavete halege islami mi divehi ummem biyot ema mi visne je kamen algon me islam dinu emme muhimmu ekanta namaz ekanta kan algon men farwa kodu kolla algon mihar ves isnada misala ka stadium ga football kole munde namaz oguta faaytu munda iruga algon menge darin etanuga football kole munge dani masale nune football kuluma kiyege zaatuga diwawa kale hedumellage ekashigem wagoda kasratu kurma ekama ekashigem wak masakkate kurunge ikim nekkamen no ehennam wes namaz oguta faaytugen dairu kubato algon men mujtamogati bedeni verin ekudinge bedeni verin kubato ekudinge kankama kun huttuwa kinetto algon menge teriya kofain Allah subhanahu wa taala no fonuwa kan e Allah ge rahmat envima algon men ekadaga rahmat tuga awum bandu kokken e dordahoga talwaluyaage dordahoga ifatta algon men tibe kannuwani algon men bani e mativeri ilahan edi dua kuran algon men rahman adeto ei algon men ge pura amal toge sababun rahmatakum algon men mahrum wani algon men Allah ge nasr naadnani algon men ge faafa ge sababun ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir tiyabami unna dimawa musibat dimawani tiyabami atul qura kantattoge sabunne wa yafu an kathir Allah subhanahu wa taala warak gina kantatta maaf kus kurabbe anika huriha kamaka e Allah subhanahu wa taala saza debba finama shakkenne algon menne mita ko nutibet evima mi algon men visne jeta tabe algon menge mujtama hada ko egen dairu baki baike zimma enno ekanka nagal kura masay kurumaki huriha emmege bodu ko phone na masuliyat ekanka nagal kurumaki emi hakal libigem wa minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi munkarate fenijjiya atum baruge beenum koggen ekan huttuwe waruge mihu efem waruge e maqamuga tibi mihu ekan huttuwas faman lam yastati' fa bi lisanihi e kamun atum huttuwe ne kamu kuladana kanne miha ena dulum ekan huttuwase bunashe dinu ba kamege tikan nukurase faman lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman evaru suwamiya emme kodaminun hitunge nuba kameke gos kameke hi kollage kunnase ei iman kamuge emme dashu darate ehima mi visnje kamen algon menge mujtamaga nuba amun ammu munda nuba munkarat kan algon me dor hulwale age nuwane algon menge mujtamaga miedu mi emme gabul kurani gina bayaka visne famiyati nota gabul kura usule ki democracy ke zamane me democracy ke zamana ki rayitum beenuwa gotaka kandatta hamajassade jehum verinda ehem bima algon menna ki islam deena lobi kura bayaka vejjiya algon men tafad tanta babwa angenunna pirenu mix wegen mastuwa ecche bovigen bebe dj tan hotto man algon men rayitum tedu vejjiya kiwegen to ek is safugati bimiyun ekan hotto edi ema algon menge dawru eboy shakkenne veringe dawru seboy veringe kan huttuwanje nemi hunnan ekam libigemwa amana emi hunnan hawalwegemwa amana ta furiyama rakkateriwa anjene Allah biruwatiwe emi hunge Allah ge maguga ebaro beenun kuranjene emi hunnu kuraniye kiyafa nuwata ekamuge zimma naganje emi hunnu naganiye kiyafa algon men huttale age nuwane algon men etantan huttu mattaka algon menna elengoi bare alanjene Islam deena nasure deven otiya efiya walen algon men alanje mule ummata libemun anna musibata wabaya mi huriha kamegge hagigi sirraki algon men deena durun